lagi bersama kakak di ondel-ondel jago TikTok. Nah, kali ini kakak mau mencari ondel-ondel, teman-teman. Yuk ikutin kakak mencari ondel-ondel mainannya, teman-teman. Tuh, teman-teman, pemandangannya indah sekali, teman-teman. Hijau banget, teman-teman. Ayo teman-teman, ikutin bersama kakak mencari mainannya, teman-teman. Wah, kakak menemukan ondel-ondel, teman-teman. Tuh, ondel-ondelnya mukanya merah banget ya, teman-teman. Kita kumpulin di sini ya, teman-teman. Tuh, kita kumpulin di sini. Kita mencari lagi ya, teman-teman, bersama kakak. Di mana ya, teman-teman? Wah, apa itu, teman-teman? Wah, popit, teman-teman. Tuh, popitnya warna-warni, teman-teman. Bagus banget. Nih, kumpulin lagi. Kita mencari lagi, teman-teman. Gimana ya, teman-teman? Wow, pemandangannya. Wah, apa ya, teman-teman? Wah, ondel-ondel lagi, teman-teman. Ondel-ondelnya cantik banget. Warna pink, teman-teman. Tuh, ondel-ondelnya, teman-teman. Kita kumpulin lagi. Ayo, teman-teman. Kita mencari lagi bersama kakak. Wah, apa ini, teman-teman? Wah, ada robot Ultraman, teman-teman. Duh, warna merah. Kita kumpulin lagi, teman-teman. Wah, apa ini, teman-teman? Wah, ada boneka boba, teman-teman. Ya, warna hijau. Bagus banget ya, teman-teman. Tuh, boneka warna hijau, teman-teman. Kita mencari lagi ya, teman-teman. Di mana, teman-teman? Wah, tuh pemandangannya, teman-teman. Wah, apa itu, teman-teman? Wah, ada gajah, teman-teman. Tuh, ada gajah, teman-teman. Ya, ada gajah. Kita kumpulin lagi. Di mana lagi, teman-teman? Kita mencari lagi, teman-teman. Tuh, kita mencari. Wah, apa itu, teman-teman? Wah, ada mobil Tayo. Wah, ada dua, teman-teman. Warna kuning bersama hijau. Tayo. Tayo. Tuh, teman-teman. Ternyata banyak banget nih mainannya, teman-teman. Ada boba, ada Tayo, ada pop-it. Wah, banyak juga ya, teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman, di subscribe, like, and comment.